Gost Kulturnog dnevnika je Nenad Dukić, dugogodišnji filmski kritičar, novi predsjednik Federacije filmskih kritičara Evrope i Mediterana, čije je sedište u Londonu. Ova odluka doneta je pre nekoliko dana na Skupštini Fedeore, koja je održana tokom Berlinskog filmskog festivala. Dobroveče i dobrodošli u Kulturni dnevnik. Dobroveče i hvala na pozivu. Čestitke na izboru. Hvala. Vi ste dugogodišnji filmski kritičar Radio Beograda, dopisnik BBC-a, bili ste umetnički direktor Festa, sada ste umetnički direktor festivala u Bratislavi. Recite nam, da li je ovo na neki način kruna vaše karijere i šta podrazumeva ova funkcija? To je ono kao kada glumcu ili reditelju nekome dodele nagradu za životno delo, pa onda to je to i to je gotovo. Nije, šalim se. Jeste u jednom segmentu, onom segmentu koji se odnosi na kritičarske organizacije. Ja sam 90. godina bio potpredsjednik FIPRESSI-a, to je internacionalna međunarodna federacija filmskih kritičara, ono nezgodno vreme kada je trebalo održati status dok su kulturne sankcije bile na snazi i tako dalje. Tako da na neki način je ovo u tom segmentu. Međutim, znate, ja sam uvijek bio za to da treba menjati, treba u okviru iste profesije pronalaziti nekakve druge uglove angažmana. Kako je uloga Federacije filmskih kritičara Evrope i Mediterana? Pa znate šta, to što pomenuh, postoji FIPRESSI puno godina. To je međunarodna organizacija filmskih kritičara, ali koja je organizovana po principu nacionalnih sekcija. Pritom federacija nema nikakvog upliva niti se meša u politiku nacionalnih sekcija. Ono što smo mi htjeli da uradimo s Fedeorom i uradili, jeste da napravimo organizaciju koja je bazirana na individualnom članstvu. Znači svako je imenom i prezimenom i svojom delatnošću član te federacije. Vrlo smo striktni, tu su samo isključivo filmski kritičari, dakle oni ljudi koji prevashodno na analitički način govore i pišu o filmu. Dakle, to je taj generalni pristup koji se razlikuje od FIPRESSI-a i naravno aktivnosti koje se odnose na filmski magazin, na žirije međunarodnih filmskih festivala i tako dalje. Pre 2 dana dodeljeni su Oskar i kod nas počinje Fest. Kako ocenjujete ovu filmsku godinu? Dobri su bili u Rusiji, boga mi, Zvjagincev i Andrej Končalovski, ne znam da li je Končalovskog film na Festu ili nije, mislim da nije, ali to su onako možda najznačajniji filmovi u ovoj godini. Dobio je Oskara Čaj ptica, Birdman i Naritua, i to je po meni iznenađenje, pozitivno iznenađenje. Znate, to je film koji nije po modelu hollywoodski skrojenog i strukturiranog filma. Dakle, nema jednu striktnu naraciju, a obično takvi filmovi dobijaju onog glavnog Oskara. Fest, po mom sudu, vrlo hrabro, je Jugoslav Pantelić odlučio da napravi rez. Da pokuša da od Festa najzad posle toliko godina napravi festival koji možda može biti relevantan u međunarodnim okvirima ako on nastavi ovim putem da ga razvija. Ja mislim da bi to moglo da preraste u nešto što znači u ovom čitavom regionu. Hvala vam i puno uspeha u vašem daljem radu. Hvala vama. Bio je ovo Kulturni dnevnik. Naravno, naša preporuka je predstojeći Fest, ali skrećemo vam pažnju na specijalno izdanje Kulturnog dnevnika koje će biti posvećeno ovoj filmskoj manifestaciji, a na programu je u četvrtak. Prijatno veče uz RTS.